Acting Chief nyo kay mamali mo wa ainang sing mula ong bakidon katagan gut kibri ki basuri bari ban khangno ya ka yudo na mar ka jing jelai ki kam sni ba kam juro ka jing jabo ki ba mi ne ka ni ka yau ya ka ni ula pan pa ha pa pli yo mo no rem na ka mata ban pen ha ya ka jika le ne mar kam juro ban pen he ya ka yau di lam ha yudo ba ka jing pli ru ya ki CCTV ya ka lai foto na araja ar imja ki kuk siliang sistem siliang di padru na ka jing roy jong ki kam jing pen sneo ena kaliang jongi ban syusyong kriti untuk kalong penban kebubu jing ingi hadian hubur hadian bagila ya semai karai umno bangin ya nilai syong lang na kaliang jongkan police department baru kunjuk na kaliang jong police jongi baru na kaliang di Himalayan tinggal aile umno ban yada umno ban pelat na kita ke jing snio ba bun tin hi kila sak keno be bade dayodo ba bun di kam snio tengah kini ki snio la don ge de orang ba katung ke jing jet jongai i officer jongi ilek ko don the meeting ko DC office agaba kidon ka tu gane ki rang ba ki bala ong tembang ba lai don kam ban thang no yodo maka kibun ki ong kibun ba ka jing snio tentang ka jing jabo kawan no yodo yang ka ngampwa ban translam nama ba boy ni ba kanil kam te kibun ni ki ong ba kumno kan thang ka yodo ba kibun kiba imja nakani ka yodo ni te kunju nama balai ba nikwa bangin bu no ya gini ka sound system ru ma bajai po yodo ngilabu ka jing try gini ki sngi agaba I officer in charge ngi yong ba kalai rap chibon adop kan banai ge ka ba ja ge ba don kam po yodo kumah ki por ki bala leno namar ba bun sin ni ipor di pala laino apa barang nang wan committee sim ru bun sin ni su ai betang kono tes don bokoi sinong song yo dan bompoi jadi makanya ni nak kalian jongi ngila ya try ni hakan ai ku boleh ru bah tu kapur barang bat IM in charge I ba jambua dia market ila as kumha yang ia kena ka sound system por pensawa ko berang long in charge me publish pun ba jambua dia betul ka jing sobha jongpi ajina sobha jongpi baru dekat executive committee ko dan borong jongpi ikunjo